What is life skill? Life skill haibsi karino? Mioiba amagi punsiduna loina duna leiraba thabak poram sintha aduni haina lognei. World Health Organization gi matungna life skill haibsi asumna takni. Number 1, honaba kanba mi. Ani subada afabata khanba mi. Afabata oinaba honaba mi. Ahum subada punsida maithiba mi ama oirabasu matam leiba khibikta mai paktunaba paknaba ta honajariba mi aduni haina World Health Organization asuna takni. Mathangi chapter da life skill haibasi loiba naidaba lambi amani haibadi mioiba aikoina pokpadagi siba phawda chatkadaba life journey adugi mindset kanglol makhal amani haina lobo yai. Life skill haibasi punsisigi magul matang matam maram khunai gi chanabi masagi chanaron thaksi khasi wangang sangang haibasing asi life skill haiba asina miyoibasingda tambiri. Life skill haibasi masada yaujara I haibasi miyoiba aikoina he kauthokpagum taunari. According to World Health Organization ni matungina life skill haibasi thinking process da asumna tambiri. Creative haibadi horokpham isa-isagi horokpham khangna chatpa haibadi ahak iramdam kangleipak asida poe haitadi iramdam asigi chanabi kanglon dharma niti niyom hairibasing asi khangna mimang thokpa do creative adu changi. Anisuba point da critical isaje yam luna khanjagadamni ko ireibak se yam luna khanjagadamni ko isagi ima ipaje yam luna khanjagadamni ko sigumbasi ni haina lowi. Ahum suba point da problem solving haibtadi mi khudimak problem loi leitaba mi amata leiti adubu problem singa se solve toba haiba samna hairabada problem ado solution do onthokpa ngamba mi ado adubu problem solving hana kawi. Mari suba point da decision making haji wayap lob haiba ai chi thabak se tawgradi tawre commitment aina haidokhradi aina ngonda pini tanga sukta adada haitadi ngamba are aina si thabak se process hore salani ai si mongonda yawarni kholni haibisi baje ai kokta khallibu wakhalolase asige nainaba haibini dubu decision making haina khali. World Health Organization gi matungina ahum suba point da pungning emotion haitare pungning se akoigi apam da makhal amane pungning se asunu takli. Number 1 da coping with emotion afaba migi wakhalon khanba afaba migi wakhalon loksanba afaba migi matau tamba si khudam oina haijarabada akoi hainaba leye maitai akoi se punba kaya yade habse maitai akoi se pangmandana tawineba or Manipur akoi se punba yade na hailoro Manipur da tongan jati se pangma manadan tawineba si for example kakching da umte yengjeba kakching na tintho ama thang matunda nana mamang payu maning payu makha payu hainadamne pulap manaraga apun mana pangane hoi lauraga magi journey da pugimneba atoba khudam am oina haramda suhi japu da khulup chaloba suhi khadasu napakaniba aduna coping with emotionally afabagi matau tamjau haibne. Empathy ani suba point da empathy haibadi understanding aina mongonda he haidi kariguma mana aingonda hairtadi aisu he haibadu waroni se aina ahanda ka haidi ahandu aingon saukna anga ka hainardi no khonda thiba se empathy se understanding taksi kachi khangna chakadamni. Ahum suba point da coping with stress haitadi ahum suba point sidi coping with stress haibadi mina patane am haiganba moigi organization do admain tawbadagina kai gi leader dana kahan mi ka habse khidok chawgana bu loksan mane ari mingonda noigi training dudi nga khoisi da mi tara lei free da
फ्रीद सिंगुराव का है अदु मीदुबु साउनबो वा नत्रमा है मीदु मफिमरोन केरगा लाक्तुरिनी मसमना थाव हालगा लाक्तुरिनी गाड़ी थाव तिंगरा गवर्नमेंट एम्प्लॉयर अब अदुबो करी वांगांग नो अदुगु कोपिंग विथ स्ट्रेस है मिंगोंदा फत्तनब खोनब फत्तब ngang खोपजे अदुगुमजे थैदोकपा हैबा अदगी अखोगी मीनिगा पाउ तमजबा मादि अदु हाइरे अदा हाइरे काय अदु अखोई इसाना कंट्रोल तौबे अदु अदु हाइबिरकनु आई मी अखोई मसेंदिने सब मान तिनजी पाउ तमनब खोनब लौनरोइसिना सिजे कोपिंग विथ स्ट्रेस है याम इंपोर्टेंट ओइब वार्निको मरी सुब पॉइंट दा सेल्फ अवेयरनेस इसाने साबुने याम थाक वांगना खंजबा इसाने साबुने यामना आई सी तौदबा यादे आई पैसा तानबगीदमक्तने पांगन थौना पुथोक्तना सिजनगनी आईगी पांगन आई इरेबाक कनबगीदमक्तने आई थवाई थादोकनी आई इरेबाक सिंग लाइक द लाइल सिंगीदमक्तने कथोकपा ngangwadamni आई नंगासी इंडस्ट्री मसा आमा तौरे हादन करीगीदमक्ता नापन तौदन लेजगनी आई इरेबाक असिदा आइना हाइजरीगो पुनमसे तंबिगे हाबजे सुगुमसिबु सेल्फ अवेयरनेस हाइना कौवे सेल्फ अवेयरनेस की वखलोन माइंडसेट असे कोई मतलब लेबा खिबत चेंगदमनि को मथंगी लास्ट पॉइंट जिना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ना हाइजना सोशल हाइदे खुनाई अखोगी खुनाई असिदा से इफेक्टिव कम्युनिकेशन हाइदे अमगा याम पाउ फौनबा याम नुक्सिनबा मथौ ताइको से आई खुदम अमता हाइगे आइना ngasi आई होना जरगा सही तरह संगना आइना स्किन प्रोफेशनल स्किल से कमाई तौगे है आई मीगी मखादा हाना मीगी पोट योलम सेम टू सेम कॉफी आइटम आई सब मानब आइटम से ओनर दुना करियना हारके फना चाही तरा कुन तिनरसु आई नंगोंद सिक्किम द तमंगम यू आर गेट आउट एंड तानथोरेब अदुना मसुगुंबा से मी मचागी थबकनेब अदु इफेक्टिव कम्युनिकेशन दि अपाम पामदा हाइबदी कोन ऑर्गेनाइजेशन अमा तौमिनतादी आईडीसी पामी सी चनी नंग करी पामी नंग सी करी तहोनी नंग मार्केट से कमाई तौई कोई टीम वर्क तो अदु याम दरकार ताय सी खुदम मोने येंसी कोई मणिपुर दा डॉक्टर ना अनाब येंसी थोंग बोंजलगा दम नाइ बोंजलगा येंगी कैदौरी खोतौरी मपाल ले कोई केम खंदी अदो दिल्ली गुंबा असोसोबा मेट्रोपॉलिटन सिटी में चलो डॉक्टर ना अनाब येंबसी ट्रांसपेरेंट ओइबा मिंसेना खाबो मफमदा येंगेबा अदुग मपानदा लेरो मीनसु करी तौरी खंगी थोंग लाउना अदुम हांगो थंगी अदुग डॉक्टर जिना अनाब नोफे तौगा याम नुंसीनना येंगेबा अदुर पॉइंट असी इंटरपर्सनल कनेक्शन सा मिरांग नाइदबा मादी खर पैसा पाइबदि हारे खने नक्सन लोगुंबा अरे खर लायब खर ताति तवoi तो मियोई मितौ सुदबा दो अदुदना मुख खर हेना ताति तवoi ना तोबिबा अदुगुंबा से चेंदबा मी अदुबु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मतुंगना लाइफ स्किल हाइ तो थैंक यू एवरीबॉडी मतम मांगना सि ताबिबगी दमक्ता अमसुं खंजन बिबगी दमक्ता अमुक हना निथेम चोंथामना इकोक नोना खुलुमजरी थैंक यू कलेपाक इमा लेपाना याइफरी